get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Walaupun secara harga ongkos kalau udah per orang 300.000 ya. Itu ada ya, sambil kita menunggu bus yang keluar lagi dari Terminal Batoh, kita juga review yaitu bus HIS ya yang keluar ke arah Malam. Ya, di situ ada penampakan lagi yaitu satu unit armada indah. Ini keluar jam 8:30. Ya, di situ satu unit yaitu Jalan. Ya, ada seorang penumpang. Lintasan Jalan Banda Aceh Medan. Ya, satu unit JRD langsung gaspol dari Banda Aceh menuju Medan ya. Akankah siapa yang akan nampak lagi yaitu bus yang menyusul satu unit JRG? Di situ ada penampakan lagi yaitu Putra Pelangi. Ini Putra Pelangi no stop.
Kalau daerah jalan lintasan Banda Aceh Medan itu biasanya kalau kecepatannya mencapai 120 ataupun lebih ya. Ini ada turun alat berat. Itu ada kali ya. Dan keluar dari bangun dan sudah masuk lintasan jalan Lampung Melabuh ya. Di situ Kurniawi berhenti sejenak menjemput satu orang penumpang. Di depan ada Cahaya Putrajaya. Ya, tiba-tiba muncul satu unit yaitu bus energi ya. Ini menyusul yaitu Kurniawi. Kita lihat ke arah samping bus dikaji ya. Ini di arah Cahaya Putrajaya. Ini lagi menunggu penumpang lintasan jalan lagi menurun. Di situ ada juga satu unit truk ya. Keluar lagi satu unit IX lintasan ya. Sambil kita menunggu lagi bus yang keluar dari Jalan Bako, ini ada beberapa unit yaitu bus truk ya. Ini kata orang-orang ini truk oleng. Wisata dan keluar lagi satu unit BRD terbaru ya dengan seri 1836. dan pasien harapan kita yang menyusul BRD jalan Perdana. Dan di belakang lagi ada menyusul satu unit BM ya. Kalau nggak salah yaitu itu awal. Alam agak sama Pento yaitu terpesona ya. Baik dari segi stikernya ataupun desainnya. Ada cewek yang berdiri musik ya. Ya ini kalau arah depan itu udah keluar satu unit lagi bus dari sana menyusul satu unit alam. Kita keluar ya itu putra jalan. Ini sedangnya dan 401 ini ya. Ini bus putra jalan Naslo. Rindu alam lagi menuju penumpang jalan menurut ya. Depan ada 1 unit harapan kita juga. Bus sana
itu kentongan. Ini udah jam 10 lewat.